decide it in your heart to give, not reluctantly. Amen bazalwane. Amen. Khona leli gama elithi reluctantly ekufanele sigade. Amen bangcwele. Jesus. Umuntu owenza into reluctantly uyenza ngokungabaza. Amen. Akanaso isiqiniseko sokuthi uyenza ngempela. Amen. Izinto ezenza ukuthi sinikele umuntu anikele reluctantly ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi usuke ecabanga izinto ey'ningi angazenza ngaleyo mali. Amen. Athi esedicayidile esuke ekhaya ukuthi ngizonikela ngemali yokuthi, kodwa mhlawumbe uma sefika enkonzweni usathana amrobhe, kube khona eminye imicabango emfikelayo ukuthi yazi mhlawumbe bengasithengi isinkwa. Amen. Omunye afikele ukuthi yazi imali yami yokugcina le mhlawumbe bengingenza okunye ngayo. Amen. So bengifisa ukuthi sithandazele lo moya wokuba reluctant osifikelayo siyabazalwane uma ngabe kufanele sinikelele umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Ngoba umbuso kaNkulunkulu umile nje, umnikelo owenziwa uNkulunkulu kuqala neminikelo eyenziwa yisebenzi kaNkulunkulu kusukela kubazalwane kwibandla lokuqala benikela, abanye bedayisa umhlaba, umuntu adayisa umhlaba wakhe wakubo oyifa lakhe ukuze kuzokwazi ukuthi ivangeli liqhubeke lishunyayelwe emazweni. Amen. Ngabe asazi manje ngoJesu ukube kuthiwa abantu abanikelanga ngenhliziyo zabo evumayo. Amen. Namhlanje la eAfrika mhlambe uJesu ngabe asazi lutho ngayo bekuthiwa akufika ama-missionaries esuka kwamanye amazwe afike akhe iy'bhedlela, akhe iy'kole, akhe amabandla. Amen bangcwele. Even ngisho nangey'khathi zobandlululo we often make a mistake of saying ukuthi abelungu basilokhu abasinikeza ibhayibheli wenzani, but abantu baye bakhulume bonke abelungu in one Yes. kanti kukhona labo ababehlenga abantu abalibele. Amen. Ababe amaKristu abafike bakha iy'bhedlela bangacela lutho. Amen. Benikela kusukela emaphaketheni abo bafike bakha iy'bhedlela, abanye babe ama-social worker, abanye babe odokotela, kwangasiba befundisi nje kuphela kodwa kwakuwamaKristu anenhliziyo yokunikela. Amen. Uma singawu-adoptha leyo mqondo siyikhuze lento njalo uma kufika into ethi awume kancane mhlawumbe ungenza okunye ngaleyo mali, simcela uNkulunkulu ukuthi akawususe leyo mqondo, because uma ngabe usuke unikela usuke unganikeli kubantu, uyabona, ungawususa nje abantu babona phambi kwakho kodwa usuke unikela kuNkulunkulu uqobo. Amen. Because uNkulunkulu uyena vele okunika leyo mali, uyena okunika leyo msebenzi, uyena okunika lelo bhizinisi elikwenza le mali, uyena onakekela iy'dingo zakho. So uma ngabe unikela usuke ungenzeli muntu kodwa usukwenzela wena uqobo lwakho, and uNkulunkulu kukhona azokwenzela khona esingeke size sibe naso isiqiniseko sokuthi yini. Amen. Ngeke sisho ukuthi uzokunikeza iy'moto noma uzokunikeza imizi, asazi. uNkulunkulu yena ngokwazi kwakhe uzobona ukuthi yini oyidingayo akwenzele yona. Amen. Ngicela sivala amehlo sikhuleke, umuntu nomuntu aphathe